Thibitari wa kerugoya no wongererekete gikiro kiayo thutha wa marigitari gutabania surgery ya mbere ya mugongo muthenya wa ira o wega kuria Murwaru wa ukuru wa miaka 30 uria wagwire kuma iguru ari wira-ini na akiunika mugongo indi riu niamukirite motungata ma urigitani thibitari-ini wa kerugoya kaunti-ini ya Kirinyaga ta uria marigitari maratariria. Surgery ino niyo ya mbere ira involve mugongo, the spinal cord, na no turerigirira nitugota gukorwo tuki operate arwaru mangi kuma go Kirinyaga. Mitirwo mweri umwe muthiru agwire kuma handu iguru na negutukura kunika mugongo na akigena paralysis ya maguru na ni abataraga gwikwo operation ya mugongo na mbere yo arwaru othe kunika mugongo turamatuma Kenyatta kana spinal center kana Nairobi no riu services ni rokire closer na turahota gwika ni ro equipment tena yo thibitari ino jeru na madagitari mara tuna muguku ro services icio ciothe no cikike guku na turajiriria Murwaru wa mbere thibitari no kuma hindi rajiririo. Riu ikaria kaunti ya Kirinyaga ni maria mukagira motungata mothe ma urigitani kaunti-ini iyo matekuha thabari ndaya ya gwetha motungata mau kaunti-ini ya Nairobi kwona ngabana ni waiguru niagurite machini ciothe iria irabatarania kaunti-ini iyo. Reke twire andu maitu ma Kirinyaga ati thibitari ino ni yao na ina equipment cia kwigana. Thirikari ya kaunti ya Kirinyaga ni igurite equipment iria ciothe irendekana na tukamacua services ciothe iria marenda ni megukora magiciona guku. Waiguru ugite ati gwa kahinda ka miaka 10 mithiru thirikari ya kaunti ya Kirinyaga ni igithitie mbeca sekta-ini ya ugima wa mwiri itemi-ini ya kugacirithia motungata ma urigitani. Devolution of healthcare services has had a significant impact. For the last 10 years, county governments have invested heavily in healthcare, service delivery, human resource development, equipment of health facilities, as well as health infrastructure development. Nao marigitari a kaunti ino ya Kirinyaga ni makenetio ni gavana waiguru kuona riu ni marihotaga kurigita arwaru ao wega kuona riu mena machini ciothe iria irabatarania guthinja andu. Rute na ndagitari murahota gwika surgery ici na nturarora future ntuko tukihota kuona madagitari mangi na magutethiriria gwika surgery ici cia muthemba uyu. Wira witu wa mbere ni gucokeria ngabana witu ngatho nundu wa nyumba ino twakite tukarikia na tukame equip ina equipment njega na iria modern. Handu-ini ha Muthingi TV ni Echagwo Ng'endo wa Njogu.